Gan Presbytery, New York Presbyterian Asafo New York Ghana na eshishin kela Traditional Council echaya ni amekenife moku eba mambi agbeno amewo nekenife mone ake Yesu homowo nuncho malalai inflation nekenife mone achono ni afoni ni acho pansonloi alo meni la panlalai aha me malo poko kone amekwanu no ni ameke sonpan alo ameke fo panlala ni nekeni chumone eha hegbe kone achono ni akekpon susuma hunkeba wonuncho Yesu alo Yesu Kristo mo wole ake onupai jimeni sonpan ni amela panlala shi mafia kune ni inake obrayin bibi jime ni son pani amela pane no iwole inchi imbeke amehinye lo ni egbelami echomi no hewo ni ana onupa etiti yemi shi obrayin bile neke jiboni egbelami echon kaji eshewo pa lamo afibia neke ni amenye mi ahun temene ni chone san jimeni amete yimbe abo Kashibe mi beni wote amekoma wa hia amenaji ai na metra wo naji wo kolo amenaji si agani amete kuwe ba deshi fio agani mi one ametra mi na le mbabua beka bi ana kenya ba kwa wana agashi obla ya bi ko beka bibi so agani kusumi bo ni wo gama kusuwe ekome ya walala ami wa momi agashi ye lala agbefa oba choma fia wonders kune no no ke shewe mo ke nibi achon lala mi no ke amambi nya ho bua panlala eni lala ku ile la ekoma tui amekesa na folo nene nuwa mabi amemola we nuwa mabi amemola we nene nuwa mabi wadi shawo di wo yeko Ti wolo wulo ago nyongo ni na kita nyongale ti wolo wulo ago se kwa mi kuma ebi da kwa je ka kufado obete bi la ke ko foriata amecha nenge gbo me na dan lo ni jela Traditional Council ke adaficho alo igbasandi ni hani wonu shi no he woni la Traditional Council ke Gan Presbytery echaya ni amenchuneke ni chumone Traditional Council la jimone yo mo no fe no Traditional Council wo Presbytery wa na council na mekama memo ya ake o mo na me ye ne age so abaso mo na ake aje bi bra na ake fo palala keme ke o lele e jagbe na kan wo keji na kan loko e be ameba ha me igbe koni akanu chumo aya no ni sa file wo fe Gafinele hu ibano na kaino eji Kristo fuye ke traditional rulers na chaya ni akenfene wo hwe di agashi sana gbenugbo yemo kesha ni lele pa yemo echake omo echosi omo le kudo omo to boni ngmale yo no wa ko ga ko keje ngmale mi na ke chosi wo na ke kudo wo fe wo ga wo ya wo mi ku ni yo mapa fa wo sa afie ameka ma ya wo ni fe mo na mi ojogba ni wa ya yin fe boni wo te yin Yeni femo mrie Reverend Andrew Shadow ni kwa Nativity Asafo no hunke ni kwelo ile na yuemu Wayegbe soto ni metrono ni ametawo ni amehamehe wayegbe soto ni metrono ni ameketawo ni bi papai ake ibaye hame anokwa ye balala ko mamie awie school ya ke ni kasemo ke ni bi fe aye no me fe ti gbe ni atrono ni aketawo ni bi papai ye jenemle ni je na ka gbe na epe wayeme ni tomo gbe krokome ano ni ke wa pamli e afi ahunto fi o ni obabio yake ka oye ni otanoko papa oha oye aso obachokpe fon no kana alo obachokpe papa no okena ni shambu utroka nilemu ibaye ni ne odasiye ke la TV official amanie bolo nasandegba nini afide ejino koni le fopa ejape akongwa le we mo
ni akefokpa ni payo ne vemo na ke wo mo ga vemo na ke kan mo yin ni male on ma na do acho ho ye gbe pia no yo ni presbytery ni gan presbytery ko e fo no ni che ko don e che ko kra ni am boy na fe mo o te me pe ona e mi je ne sa file o te so mo twen mi ne baba agbo na ni e balake mo bona le vemo ke so ni mi ko ke anu cho ije mo ke enobo mo lọ́jọ́ náà ní àfihàn